Okuhabura kwahebwayo bwana mukuru wa parish ya Kenya n'omurikyezi imbere kikagate Isingiro South obu yaba nakurura okushaba okwabaha Eklezia ya Kigando okwokukuza esande y'amataagi. Tukabasa kushobora twaba twine mukama tukabasa kwitwa ki hariho enfu nyingi zo kwita hariho kubonabona kwingi uko kwishopagara nk'iki abantu bakutera ozoka omushaija kutera ninga omukazi akutera bakubonabonesa omanyare owejara oburwire. Yashaba bija omukushaba oku kurebera hari Yesu Kristo bakareka kuhwa amaani baitu bakaguma nibaremeraho mpaka basingwire. Okabyona ebyo waheza kwesiga mukama ebyo byona tokwatwaki tokwatwasoni basa kweta kumyabi okwakumemora bagobugobu bakusiga okumu konka wawe ine okweteruza omu ruhanga oritwaki totwahurira mukama witu Yesu Kristo. Asensiyo mujinimari wayegita kushaba oku yasiima enjiri ya Father Beda kandi yagira ngu hiine eki yamwegyesa. Kandi koko Father yatwegyesa twine kugumisiriza oku Yesu yagumisirize akambamba musharaba akatufera abwe bibyitu nabo cyo niwe muntu aho uri hona nishabo byone byo gukora ogiro gumisiriza abuko gumisiza ngo kwisaho naho kwenda. Mujini yakozesa akagishaka okujumira ubutabanguko bwo mu maka aho bwari kugira ngo n'ubuteganise ntunguka yo mbantu. N'ekindi turi mu wiki yo kusasirana bantu mwe wiki yo kwegara kuwa ruhanga nishaba abantu mwena abine emize tari najimwe emize yo kwiba emihunano yo mu maka nishaba tugirekeraho kugira tubasagara kuwa Yesu nasa kutusasira. Nduruse mwamanya.